Үтө күнүнен күндү доктор. Мен бүгүн кылгастык күз туһунан кепсиякмын багарабын. Күз диен бу энергия, эби энергия кирер. Кияха бартыгар бу тынах кармайтарга, кылларга бартыгар бу энергиятан турабыт. Живая энергия ийти. Олды болар бу алыннакка, угуннакка, айдарылах жоннорго эби күз берилер. Олат эби энергия. Ол энергия таңараттан келер аяр күз жин быгытынан. Кантан келер дедакка бу былыргы ведаттан билерди кундалини энергията ден. Билигин бутуяллар ол бу кундалини дидилер. Игнарас жарыктар баллар даганы ол бу йога ген жин быгытынан жиңнах бу кундалини энергията таксытыгар тохтаганы чугаха хох. Жиңнах кундалини бу кихи тоногоһунан тахсар маннык эриен курдук эриллен тахсар энергия. Бу энергия кихи уктууну астагына онна эттети кемегер тахсар. Оны биги сахалы эттети диллерди. Онно тох күз аллары тох бу жиңден кияха бартыгар бар. Кас бирди кияха бартыгар бу утуяхытар энергия. Ол да боллар бу энергияны мәне арибаттар. Айылар бу кихи төһө будууха кихи болбакка бу кихи дуухата төһө өр олар бутуттан өбүгелere төһө күстәхтериттен бу чарасайгага көмүскүр өбүгелердәх игин боллагана арияллар. Олар тәбәте премелях кас бидик я хабардыгар арылыбат. Олды боллар сорогор жоннорго алгас арылыган эмесөп. Ити Индияга былыргы кундалини жиннах йогата унан арияллар механический деп курдук. Оны каналлара олус серехтах, того детахка бунахалахан энергия, оны каян тулуйбатка, кайбакка, халакка бу жоннор ирен бараллар. Олиген бу манна белем болухканады, ки өйнен сынатынан, этинен ханынан белем болухтах. Олиген тухтяха хөбүй научилыйтаха искусственно күйінен ария саты оқтақтар. Бу кундалини энергиядан. Отчого бейі сақалы тәрбітнен теттети тоқ ағылар үйде даққа. Маны мекілгастық түрген соғыстық кепсем. Отон бастатан туран кихи барта эмпатиялах, оны интуициялах ти. Кыратыкта болар бар. Бу духабыт жайыта, якут жайыта. Бу наха күйірер, олық қасты төгіл, үстігі төгіл күйірер. Онтон тоқ ағылары. Бастатан туран яснознание ағылары. Болата бу куяртан билини маннык качайданылар курдук лагын. Олата били бейте маннык келер тулылыры геттен, чарасы геттен ағаған. Тоқ бағар билини. Қанна тоқ болы турарын, андай дүрдүтүгер, үйәллара дойдуга тоқ болы турарын. Инникини сорохтары те көрөйіқтерін сөп, онына әлбәқ бағай вариант бар инники кемне тух болгон сөбүн эбетеркенникини көрөктөрүн сөп. Бу барта яснознание. Олата мынык тохтяк хөбү курдатты чарасы кеттен информацияны хачайдан лагын. Онтон өсө бир көрүңе бу манна эбиллер ясновидение
Тону бары билебит ти көрбүчүлерден атты битти болата карактарынан көрөр, олата карактара холбонор. Олата тулалыр эйгега бучара сайгени курдатты көрөр боллар. Жоннору курдатты көрөр, айылганы курдатты көрөр, ичилери көрөктөрүн сөп. Тоннук. Өссө маныкытары яснослышание аллар. Яснослышание ден бу бардын истен билан. Олата чара сайген истер болан. Тыгын, музыканнан, бары улуу композитордар бу яснослышание лахтар. Мен диханыбын тоғыде таққа наға чүгей бу чараса кеттен кутулар музыканы қабатардан ыланнар, маннык сурун аллар. Оно дин бігітінен тинне кихи биле этергедл базовый үйрага хук боллагана. Каян ити келер информацияны түргенник сурунан далар каян хук биле кодтаран кабихан ол наха абалах тякка хөп олох бартаманык күнүхүн биле математическая формула курдук көстүгөн сөп эбетер наха чуге музыка курдук келияган сөп ону биле нотаны билбекки кыян сурунан албат олихин этиминнемиетебин үрәхтәх билген бир хин хайыннах битти жоннор бары үрәхтәхтер өлем бу физика медицина өтүнөн үрәхтәхтерге тикнен бу яснознание даганы яснослышание ясновидение наха тухалах болу текелин хаңа арыйларын гороркоден теметелем научный сфера кейде быгытынан кайдах биги арарабытый бу үһө дойдуттан келерду бу информация алра дойдуттанду. Онар арарга үһө дойдулар курук телепатиянан аргапселер. Бары сырдык күстер бары телепатиянан ыдаллар информацияны. Онтон маны колаһынан истер болахытына кимер хаңарар курдук. Ол икки өрдүлэ. Эбетер бу аллара дойду звуктарын олат истат олатын нучылы таха нижний астрал. Тон барбыт жоннор, да? Эбетер бу биле баран барбыт жоннор. Тон өлбүт барбыт жоннор олды боллар бу ортодо дойдуга биле хаттаран калбыт жоннор сылжылар ди. Астральный телолары. Олар эмие ихлехтерин сөп. Оны мие колос курдук истеллер. Онны сөби биреден сорогор бу келен телепатия. Телепатия, например, холбонногона Джон санатын хорогор телепатический стехка хөп, эбетер маны кинилер школастарынан ииллер. Тугу ханы тураллара. Ну, биле хаңарар курдуктар, олда болар кинилер хаңар батахтар. Хаңар баттар, биле телепатический келер. Эти телепатия, эти яснослышание, на которые холбому поллагана, а мне нук истехка хөп. Оленти неме арарар гүверне канада. Оно коластары истер болумда аны улаты буки ирбит инден ботах. Бу это хылыбыт хөп. Эти чарас эгени истер болбут болуан хөп. Оленти неме хайях канада. Тут куттамат пол канада. Өссө туаха халларде ясно чувствование. Бу ата эккитинен билехатын хөп. Эбетер амтанынан, эбетер сытынан. Сытынан эме хайбага билехка хөп. Жоннортон каз жоннор бары эме бәйләре туспахыт тахтар. Бу чарасы гяга хаджар эме ичилер эме туспахыт тахтар. Жоннук онун арары касып. Онтон тухаллар. Эмтехин бастадан туран хамай бу боростой бастыкы хардыта ки бу икки илитин чакра тахаллар. Бу кили чакра тахалыннагана бу ки уже илитинен илбиен эмтиягын сөп. Оны ити эмтехин хаулхан тема
Onu min bäm dağını bilgin hanga üörene onu üörete sıljar bolamın etini kılgastık eten ahabın. Hep. Ki ili çakralara Allah'ını emtähinge solar yer. Össe tuğa hallar diye taqqati bilgin naha elbetler channeler dennaddi. Channelin kan olata kanal den hep. Denik olata manık radiopриёмник kurduk. İkin aras kanalları haballar hep jonlar. Olata onluk ettere onluk bile küstener. Atan aras kanalları habarga. Onluk bile radyo kurduk hep. Aras частотаға хабалар информацияны жонно багас олами арастах тоди таққына чарасайга менха кең коң итчилере дэлбэх эттиктере дэлбэх онтон қаныкка холбомуттарынан қантан ол каналлара келеринен деп курдук ченнелингнылар. Онна тине ме бу атын цивилизациялар, параллельно олар цивилизациялар да балар, олар көтөрү сибэстэллер ченнелердер чоннук. Онна бу бир өсө көрүнгөден медиумизм аллар. Медиумизм ден олата бу кихи этигер синигер атын бу күстери киллерен сөп. Аннык этин биле аватар курдук, биле улассар деп курдук, хеп. Жабу хана бар хамай рахтах да боллар, оннук жоннор баллар, оннук Аллах, оннук дардах жоннор баллар. Бу сүрүнүн эти спиритизм кытары себестах, тоған детаққа кеннер именно бу өлбүт жоннор куттарын, өлбүттен ботақ барбыт жоннор куттарын дуғаларын кытары себестахеллер. Онон кепсет яқтарын болады, чарасы егені кытары маннык біле переводчик курдук болалар. Онтон да айтын өссө эби улхан күстер балалар, күсі эби халдыған сөп, ол бетер телекинез, да, олата, оны маны приметтары қамсатағын, электрический прибордарынан қамсатағын, олық күстер жонарго левитацияға алдыған күстер. Оннук түгеннерме баллар дойду үдүтүнен араз сибдерге биги сахабыт сиренде оюттара удагаттара оннук сатылар эте жоннук аны маны туранетте хахас кихи барда араз дардах улихин канны кере бир өрүтамантаны халлыган сөп. Оно улата сайыннарыгын нада ден. Тон бу оюн оны удаган бу мантан бартынан сатан салаяр туханар булуктак бу бары күз күрүнгүнен. Бу олу сырахан мәни ки тулуйбат. Улихин бу ырахан үле дек кыһып. Аны бу күйі қайдақ күйе бұт дедаққа тағарын еқтақ. Болады біле энергияны тақсы батағына наға рейдер, оны манна көтен барағад. Олеген бұл энергияны қайдақ тағары қойып дедаққа аяр күйінен тағарар хамай үчугей. Олата творчестваннан да урухуйдан тугора аянду саңаны тимиру устара этини туханықтарын сөп эбетер эмтен улаты жуну эмтен оннукынан бу энергия таңар энергия таманык тахсан ехтах кейиннен биле ки проводник курдук ол энергия проводнига оннук онна этеметес наха барта маннык ахлар кыннагана
көрдөһөн айылардан көрдөһөн сорогон хаптарыакка хөп эбетер маны күстэх оюттар удагаттар хабаллар ону хим бир бартын хаптара кахытсох ылыммыт боллахатына хим бир уюнагыт олды боллар бу итин ха этероголорго кин билген итинник агасыттах оголор нахалбе эбихтере элбэнерлер олин мехдир боллагана нахаманнык исте көрөһөжөр боллактарына итини баран күстах чотортан таптырыакка хөп бремега хөп бу кихи оту түһүгер хөп иекута холбонногона программада холбонногона бу күстерин күүһүн бүгелерин күүһүн ситимени ылнара ордук наха кыра эрдагыттан болбакка ден мен ханыбын чайманан түмүктүөх мактал барда теңге боллун үчүгей